Sanibona makhandlela bovu unduza akhali hawe unduza khanya minkofu ihlo nonyongo bathi mama ungichathi ngihlokoloza insizwa zakithi nini ninenkinga ngiqala ngensizwa kodwa ngiphila nelumbu sengigayile yakujula kumtsinsila manje yakunakele sekunakeleke manje sengigayile ngikhuluma ngomuthi ke manje ngikakhuluma ngeswasho lapha ngikhuluma ngezinto la ngisakhuluma ke manje ngewashi khuluma ngomuthi wamadoda ogcina sekukhamba kuthelelena sengena nakubantu besifazana abantu besifazana nezisebenza lezifo zamadoda zamalumbo yes ukuthi ilumbo esuke kade langene endodeni yagcina seyitheleka la omunye athola ilumbo engazi yes khona labantu abathatha amalumbo bababeka kubafazi bawo kanti uzophinde kugcina yena futhi sekujikela yena asalapheki kalula uze enyangeni ke khukhumala isisu uyalibona ukuthi khonto ethiwa la emazambane nentodeni but ngoba ngikhuluma nabantu asebekhulu abaziyo ngizosibeka isizulu ngoba nginyanga emasendeni into lengaphansi emasendeni ifunakala mfowethu ukuthi uthole leyo mbiza mawunenkinga uzwe esinyeni umuntu wesifazane la esinyeni uzwa khonto ngathi ihamba la iyadonseka tshena mina ufika kumina kuqala ima ukuthi uzokwazi ukufika kumina ngilokhu nje ngikwenze ngikuphuzise lento yes futhi uma ukuthi kade uhamba wena chithe zonke imbizo onazo endlini hayi chithe kade ucatha udonsalana akudonswa umuntu la akuthathe lokubula la wezana ngikuphusa imbiza mina oyibuka idelele kuphuza lokukhothisa kubaleka ilumbo ukhishwe isisu lento iphume noma uchame lento makuukuthi ihamba nedlisa enzima ngoba kuyilumbo mhlawumbe ufaka iselesele ukuthi lingaphumi uyaliphalaza ngenhla la ngithi nje sikhuluma ngamalumbo nazi inkuzuma la siphethe amadoda anamandla la amadoda anamandla uma udabula la ngikwazi ngabe uthathweni ufuna ukudabule la sengigayeleke bafowethu ngishilo ngasho ngathi ngizoveza into engiyakhile into engayakhila ngiyivezi beka kade ngiyiwiki ke kulezi zinto ezinye engazakhile kodwa ebhizinisi yakho oyiphuza nginika amabhodlela amancane nje amabili uliphuze elinye ukhoshe insizwe zami ukuthi emva kwesonto uphuze elinye angisho ukuthi akuleli lesibili buka sayifiza indaba kodwa ungabe igwala sengekufe umuntu kuphela lento ihamba iqonde ngqo esifweni iqonda ngqo esifweni awuzala uyithola ingane kodwa uyamaphilod umuntu wesifazane tshena mina akekho umuntu wamaphilod ongayitholi ingane ngoba ukwenze njani ngithi muze kumina ozenyangeni nawe mfowethu imizwa yayibothilele phasi oza kumina uzokwazi ukuthi usizakale izifo nje eziningi emzimeni ezihlaselayo indoda musu ukuthula musu ukuba nolanga ngoba nize libe nolanga ekhaya nithethe uthetha nje uyazi ukuthi usaba ukuthi ihlazo lokuthi awusathinte lapha mhlawumbe ukuthinta cha akekho uthintayo isifo esakho uthule nasafuna ukukhuluma ozenyangeni kwangcobo asikhale gijima buka inamba la ngena kulink ngiyakuzwa mkhulu khona indoda ukuthi uhlangana namadoda hey ya indoda la uyayibona hayi ya singene la eyilondini yewena thola ukuthi umuntu usenesilonda sila ngaphambili uthuli naso ngabe mkhulu lo mbiza iyasiza la uzoshisa phakathi izoshisa amapayipi lawa asuke engcwele ngaphakathi zokushisa ilonda futhi eziqhamukayo ziqhamuka khehla ngaphakathi kanti siningi yes ukhululeke nje ngiyazi bayasaba ukukhuluma abantu hayi manje ayasaba ukukhuluma azakhulume lo mama hey waza mfowethu namphansi silungise woza uzophila woza kumina uzophila okusalayo ngaloku mbuzo uma ngiphatha emalini inkulu nozalana uzofika uphile wena ngoba iyonto esibalimaza kakhulu abathi bekhokhe kakhulu imali batshenge basalapheka asazolapheka khona mina hayi ngiyakuzwa mkhulu nayi number bazongena kulink lapho ngezasi lapha epage lami ngena kulink ngezasi ngene ku-WhatsApp khulume nami ukhulume ungitshene ngesifo sokusiyinhlobo saqala nini ngizokutshena mina manje ngakhiwe into ngizoyakha akuvele kuthathe noma yini la khona kanoma yini ke enyangeni bye bye.